ikipe y'indahangarwa ndetse na Rayon Sport z'abagore ni match yamaze kumenyekana, match ya Super Coupe izaza ihuza, ni match iteganyijwe ku itariki 9 z'ukwezi kwa munani 2025 ikabera muri Stade Amahoro. Ubwo ikintu umuntu yakwibutsa abantu nuko match iheruka guhuza aya makipe yombi, indahangarwa yatsinze Rayon Sport bitego 4-2, ni igikombe cy'amahoro bakinaga umukino wa nyuma. Mu kipe ya Polisi FC ku munsi w'ejo twabonye inkuru ikomeye cyane, inkuru yo gusinyisha bamwe mu bakinnyi babiri. Umukinnyi wa mbere umusore witwa Gakwaya Leonard, ni umusore w'umurundi wakinaga mu ikipe ya Bugesera, ndakwibutsa ko amazemo sezo zigera kuri 2 yitwaramo neza ariko bitari ku rwego rwa Polisi. Abantu rero bagiye kimanga iziri transfer z'ikipe ya Polisi bavuga bati noneho ko mwaguraga abakinnyi beza muri shampiyona noneho bikagenda bitamera neza, ubwo noneho ko mutangiye kugura noneho abasanzwe. Ubwo uyu Gakwaya Leonard yinjiranyemo na Nsengiyumva Samuel, abantu baramuzi. Nsengiyumva Samuel ni umusore ukina kabiri y'ikipe ya Gorira ndetse n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Uyu Nsengiyumva Samuel yari amaze imyaka irenga 5 muri ikipe ya Gorira, na basore bombi basinye amasezerano y'imyaka 2. Ikipe y'Intare ya FC yateye twatsi ubusabe bw'ikipe ya Mukura Victory Sport bwo kongera kubatiza myugariro Ishimwe Abdul. Uyu nguyu ngo ni umusore wari witwaye neza mu ikipe ya Mukura, abantu barabyibuka, yari afite imikinire myiza kuko yakoreshwaga neza n'umutoza wari uhari, ariko sezo ye ya nyuma yo igenze neza, ikipe y'Intare yashatse kongera kwisubiza umukinnyi wayo kubera ko yari intizanyo. Ubwo rero ikipe ya Mukura yatanze ubusabe bw'uko bakongera kubibatiza mu yindi sezo, ikipe y'Intare irabyanga. Ibingibi rero byaje bishimangira ko uyu Ishimwe Abdul ngo amahirwe menshi ngo aruko ashobora kurangira yerekeje mu ikipe ya APR, ngo gusa ikipe ya Mukura ntago bayihakaniye burundu, ngo bayibwiye yuko ngo nubwo bigoye igomba gutegereza bakazareba uko byanzura ubundi bakayisubiza tuve mu Rwanda, ahubwo twerekeze ku mugabane wa Afurika. Ikipe yo ku mugabane wa Afurika yitabira igikombe cy'isi cy'amakarabu yose yasezerewe nabi cyane. Ikipe ya Mamelodi yasezerewe itsinze ibitego 4 gusa. Ikipe ya Esperance de Tunis nayo yasezerewe itsinze umukino umwe ariko yatsinze igitego kimwe cyonyine. Ikipe ya Al-Ahly yatsinze ibitego 4 isezererwa ifite amanota 2. Ikipe ya Wydad Casablanca isezererwa n'ubusa bw'amanota ariko byibuze yatsinze ibitego 2. Ibyo bitego rero bigera ku 11 byatsinzwe n'amakipe yo muri Afurika, ibitego bigera kuri 5 byatsinzwe n'abakinnyi b'Abanyafurika y'Epfo. Iki nicyo Abanyafurika y'Epfo bishimiye, ngo bavuga ko ngo umupira wo ku mugabane wa Afurika ngo uri ku bitugu byabo. Ubwo rero ni gutyo gahunda zimeze. Mu ikipe ya Zamalek bamaze gutangaza ko bamaze gutandukana n'umukinnyi w'Umunyatuniziya witwa Hamza Mathrouti, umusore ukina kuri kabiri inyuma ku ruhande rw'iburyo. Nguyu rero yakinnye ikipe imikino 153, abatsindira ibitego 5 ndetse atanga na assist 6 kuva muri 2020 yahagera. Yatwaranye n'ikipe igikombe cya shampiyona kimwe, batwara na Egyptian Super Cup kimwe, ndetse batwara na CAF Confederation Cup ndetse na CAF Super Cup imwe. Ikipe ya Nkana FC yamaze gusinyisha uwitwa Leonard Makoga imyaka 2 y'amasezerano. Nguyu ni umusore wakinaga mu ikipe ya Forest Rangers mu gihugu cya Zambia. Uyu musore rero w'umunyazambia yamaze gusinyira ikipe yo muri aka gace kitwa Kitwe, ikipe yitwa Nkana FC. Twerekeze mu ikipe ya Santi Kotoko. Ejo basinyishije abasore babiri, Johnson Opong ku myaka 2. Nguyu rero yavuye mu ikipe ya Dreams FC, ni umusore wafashije ikipe ya Dreams FC kugera mu mikino ya CAF Confederation Cup bakajya mu matsinda. Ikipe ya Santi Kotoko n'ubundi ejo yasinyishije umusore witwa Abatigeyu, ni umusore w'imyaka 20, bamusinyishije amasezerano y'imyaka 4. Nguyu rero yaturutse mu ikipe ya Bochum Chelsea. Ku mugabane wa Afurika mava, ikipe ya Paris FC yamaze ngo guhamagara uwitwa Chancel Mbemba, ni umusore
w'umukongomani kugira ngo ayerekezemo. Ni umusore uherutse gutandukana n'ikipe ya Marseille ku bwumvikane. Iyi Paris FC rero ndabibutsa ko imaze iminsi izamutse mu cyiciro cya mbere, niyo mpamvu ikiri gushaka bamwe mu bakinnyi bafite experience ku mugabane w'Uburayi. Ni inkuru nyinshi zigiye zitandukanye ariko ziyobowe n'amasezerano y'uwitwa Cristiano Ronaldo, amasezerano yasinye ku munsi w'ejo azamugeza 2027 mu ikipe ya Al Nassr. Ariko icyo nakubwira ni uko ku gafaranga ho rwose nta cyahindutse, ahubwo baramuhaye amafaranga menshi cyane. Ubwo rero reka turebe uburyo iyi myaka 2 azayitwaramo mu ikipe ya Al Nassr. Ikipe ya Manchester United ku munsi w'ejo yasozaga ibijyanye n'uwitwa Bryan Mbeumo, agomba kuyerekezamo. Iki cyumweru gitari buze kugenda gukora igeragezwa ry'ubuzima, ubundi ahita ahinduka umukinnyi w'ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Southampton ku munsi w'ejo yumvikanye n'ikipe ya Atalanta kugira ngo bagure uwitwa Kamaradine Suleiman, ni umusore w'umunyagana, umusore ufite impano rwose, abantu bamuzi bakubwira ko rwose ari umusore w'umuhanga ariko utaragiye ahirwa n'aya makipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ndibuka ko uyu Kamaradine Suleiman yanyuze no makipe arimo Leicester City ndetse n'ayandi agiye atandukanye. Ni umusore rero ugomba kuva mu ikipe ya Southampton akajya mu ikipe ya Atalanta. Ni deal ihagaze hafi miliyoni 21,500 bagomba kwishyura mu ikipe ya Southampton. Agomba gusinya amasezerano y'imyaka 4 kuko azajya mugeza muri 2029. Uyu nguyu rero ngo ikipe ya Leicester City ngo bateretsemo n'akantu kuko nibaramuka bamugurishije bazafataho 15% ku mafaranga azaba yagurishijwe. Mu ikipe ya FC Barcelona ku munsi w'ejo basize abasore babiri hanze ku isoko, uwitwa Andreas Christensen, ni umusore w'umunya Denmark. Nguyu rero ngo nyuma y'uko sezo irangiye atabona umwanya, ngo bamuhaye uburenganzira bwo kujya kwishakira iyindi kipe. Ni mu gihe bagiye no kuvuga ku witwa Ronald Araujo, umwugariro w'umunya Irigwe, bavuze yuko ngo naramuka abonye ikipe rwose ngo batazamuhagarika, ngo bamuteretse ku isoko rwose, ngo ku isoko abantu bamwifuza batanga ubusabe, ngo kuko biteguye kuba bamurekura. Mu ikipe ya Arsenal ku munsi w'ejo nabo basinyishije myugariro wabo Luis Skelly kontra y'imyaka igera kuri 5, amasezerano azamugeza muri 2030, ndetse banatangaje ko bari kwifuza abasore babiri. Ni umusore umwe umudefanseri witwa Christian Mosquera, ni umusore w'umudefanseri mu ikipe ya Valencia mu gihugu cya Espagne. Uyu musore rero ngo bamaze no guhamagara mu ikipe ya Valencia babaza ku bijyanye na kontra ye. Ubwo rero ngo uwitwa Andrea Berta, abantu barabizi ko ari ushinzwe ibijyanye no kugura ndetse no gukurikirana projet sportif y'ikipe ya Arsenal, ngo yabirimo cyane, ngo ari gushaka kugira ngo azane uyu musore. Ni nako ngo bifuzaga uwitwa Eberechi Eze, ni umusore w'ikipe ya Crystal Palace, ariko akaba n'umusore w'umunyanigeriya ariko ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza, akaba anakina n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Reka nkujyane ku witwa Benoit Badiashile, umusore w'ikipe ya Chelsea ariko utari kubona umwanya cyane, ngo yamaze guhamagarwa na bamwe mu bayobozi bo mu ikipe ya Marseille kugira ngo barebe ko bamugarura mu rugo abone umwanya wahagije wo gukina. Ndakwibutsa ko iyi kipe ya Marseille izakira n'imikino ya UEFA Champions League. Ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru cyitwa L'Equipe. Ku munsi w'ejo mu gikombe cy'isi cy'amaklabu hakinaga imikino 2 ya nyuma. Ni imikino y'abakipe yasozaga amatsinda yabo, itsinda rya 7 ndetse n'itsinda rya 8. Ku isaha y'isa 3 ikipe ya Juventus yanyagiwe n'ikipe ya Manchester City ibitego 5-2. Ibitego bya Man City byatsinzwe na Jeremy Doku, Pierre Karuru, Erling Haaland, witwa Phil Foden, witwa Savinho, ndetse rwose ikipe ya Juventus yatsinze ibitego 2 bya Théo Koopmeiners ndetse na Dusan Vlahovic wawe wagendaga yigaragaza. Ku wundi mukino wari kubera rimwe n'uyu nguyu, ikipe ya Wydad Casablanca yari ihagarariye umugabane wa Afurika yatsinzwe n'ikipe ya Al Ain yo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ibitego 2-1. Ni arahiri yabanje igitego cya cy'umunyafurika y'epfo witwa Cassius Mariura, ndetse kiza kwishyurwa na Konjo Laba kuri penalty ku minota 45, ndetse uwitwa Kaku aza gutsinda igitego cya kabiri ku minota 50. Ikipe ya Wydad rwose birangira byanze neza cyo
abantu bamenya abakinnyi ngo bakina hafi aha ngaha rwose bakomoka muri ibi bihugu byacu bakinnye iki gikombe cy'isi cy'amakarabu, abantu bahita bibuka uwitwa Mwarimu w'ikipe ya Wydad nawe yagiye abona iminota mike ndetse n'uwitwa Stefan Aziz Ki uheruka mu ikipe ya Simba ya Yanga nawe ku munsi w'ejo we nta nubwo yigeze abona iminota. Abantu rero bagomba kugenda babimenye. Iryo ryari itsinda rya gatandatu bakinaga, uko ryarangiye ikipe ya Manchester City yarangiye iyoboye itsinze imikino yose amanota 9-9, imaze gutsinda ibitego 13 yinjizwamo ibitego 2, ubwo yazamutse ifite izigamye ibitego 11. Ikipe ya Juventus yazamutse ifite 6, Al Ain isezererwa ifite 3, ikipe ya Wydad Casablanca isezererwa nta mukino n'umwe itsinze ifite ubusa muri rukerera rw'uyu munsi. Rero mu kanya gashize harangiye imikino 2 yo mu itsinda rya 7. Ikipe ya Al Hilal yo muri Saudi Arabia itsinze ikipe ya Pachuca ibitego 2-0, ibitego by'uwitwa Salem Al Dawasiri ndetse na Leonardo ku minota 95 biza kurangira gutyo. Ikipe ya Real Madrid yanyagiye ikipe ya Salzburg ibitego 3-0, ni ibitego byatsinzwe na Vinicius Junior, Federico Valverde ndetse n'uwitwa Gonzalo Garcia ku minota 84. Ikipe ya Real Madrid yazamutse iyoboye itsinda n'amanota 7, ikipe ya Al Hilal izamuka ifite 5, ikipe ya Salzburg izamuka ifite amanota 4, ikipe ya Pachuca izamuka nta nota na rimwe ibonye, izamuka ifite ubusa yitahira rwose yigira iwabo mu gihugu cya Mexique. Mu mikino igomba kuba rero ikintu umuntu yakubwira, ikipe ya Inter de Milan ndakwibutsa ko izakina na Fluminense, Manchester City izakina na Al Hilal, ikipe ya Palmeiras izakina na Botafogo, mu gihe Benfica izakina n'ikipe ya Chelsea. Indi mikino Paris Saint-Germain izakina na Inter Miami, ikipe ya Flamengo izakina na FC Bayern Munich, ikipe ya Real Madrid izakina na Juventus match ikomeye, ikipe ya Borussia Dortmund izakina n'ikipe ya Monterrey. Ni match rwose ziteganyijwe vuba ahangaha rwose, nta minsi iri buze gucamo, kuko guhera muri iyi minsi rwose ku itariki 28 abantu barabyumva neza yuko ari ku munsi w'ejo amakipe rwose azaba atangira yigaragaza. Ku munsi w'ejo saa 12 Palmeiras izakina na Botafogo, ni match igomba kuba mu gihe ku isaha n'ubundi ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 3 ikipe ya Benfica izabishyira n'ikipe ya Chelsea, ni match igomba kubera kuri Bank of America Stadium mu mujyi wa Charlotte.